Za televizijni magazin pririchtujeme príloh o rýžnych aktivnostoch z nahode označovania týždňa zdravých zuboch. Našo novinare pririchtujú i zvid z dvoch premijeroh Društva Rusnácoh u Subotici, to predstava za djeci Nestvarna stvarnosť i Mladežska policaje. U magazinu budze i prilog s promociji knjiški oca Romana Miza Naša cerkva z narodom od počatku, a tiž i informacija zo shatski predstavnikov Nacionalnog sovitu Rusnacov zo delegaciju Rusnacov z Horvatskej o ih sotrudnictve. Jaki aktivnosti rihtaju členi Kulturno-prosvitnog društva u Verbaše i jaku školu špivanja pririhtuju u Kocure, doznace tiž na nedjelju. Poinformujeme vas i o turniru u košarki 3x3, kotriše otrimuje u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov, a tiž i o novostcoh s poljoprivredi. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.